Adom TV Badwam so sister Sunday B oh yeah guy yada say ode ahosepe no abraye de do so no Dr. Sharp aba a wo beboa ye wo apomden kwai so no ho no de enye hospital settings na hunu asori fie aha nti ode bibiduro esa yen yare ahodo dog ye mo akwaba bia boko de obende bia boko nyame tumi ne na bofo ada wo sa krankafo ne krankafo ho ye firefo ho ye aha buanafo ho ye okay nkransafo so ho ye yetim ne yetim eno no anete ade achi bia nipa foforo behwe TV nti ye ka Dr. Sharp a eden na oye me da se fia am se ka se Dr. Sharp de a na wa hu se solutions ne nyoma bebre befi ne honom ayede ben aba eche se Dr. Sharp ede inhaban eye nyoma eburu adwene entiase so na wonte enkada anase umma ye honom da afia guhun se sa wiase ehu me honom no nipa ba honom no isa police fo di adanse sojafo mpanyimfo elders dekinfo eni ade di kan ho asempa afia onse afidie we so abrebi DSP bi freye edi ne ma me ho adanse ni ade bebre wo no ma ebro sa nioma no so echese Sharp honom no afia Ghana fo na nkasa no ye obibi ye wo nioma bi wo wiase a afia aya ehu onse abrebi the whole world was Africa yes omomesa papa bi na ode agete so a what ase o asa no osa no na ye different che obi ade na edu ba bi a wo hwe obi ti sa abedi pele mo ekeka stevia apia mo asamoja mo ni ade na nyame de dum yen enwumtofo eto nwum wo manga na mu no eni ade na utimu se nyame acheda prepare bibi paade amo manga na bet ye na edu ba bi a ye hu so ehwe na se ye hu so hwede a enka emwa befi chese baby aba enka oman no besesa ama oman no ayekama because se we to say ya enye matra makwe yemfa nko we honum straight enti won say mo ba no ma mo ayi na maye no timetable na maye no obi be ye friend say entertainment na obi aba be ka news na obi aba ka we na ni nyina ye de be abom aye baako saa nanka ewo senka neoma ye na bibia ye de ben aye pepepe fi se entafo na yaka o masem no omu bibia no omu ye ne se entafo o nse ne ete omu bibia no omu kabom na ye eba saa na eneoma no timi organize ye ema neoma koso enti no ye daga na empanyimfo ne aban so ase so omu gusu anso so eye de ben edi awoso ne afide ne edi ma me de anu odi o afia eson aduma na enya nkura enti enhwe awowo a wo de sanyare wa Sharp honom no oba yade a Sharp ntimi nsanda bia omani dedi ne ontimi nya no me wo de ehun connotation brem kura me nyemesan bi won ma no wante kompo achacha emum ena kwata enupe na Sharp nye na ba ne yade se yade paade a yemfa enhaban ma ensa yi a na afia mintimi nya yi a ma fidie so men kan ya amre me started 1 billion to so say obi mfro kekempo na memfa ma wi se 1 year akrampo me say ya bo se bebro so obi amfre me say aka say nipa no bana sa anye ye be ma nipa no 150 million near the nisika nkasa ama no ya mfa ma no report ma police station bia because e basa na e 41 and flood for sanete obi an report to Sharp yes nipa no kura no wo de so ntimi nya yi a fa no be twen wo Adom gate ano me ba to ye nya bi da FM ni TV ba bia nya de e be nya bi afia ahaban etimi aye dwuma mane buru adwene ntiase so ya de na hospitals eni eduro na afia aye kwankro ni nyina no obi baba me won mo se manom pressure ne diabetes eduro 20 years na ya manager odi aduane bia ne ho dendenden ohun se ne ete ya de bia hospital ni o masua omunim de edu ye no
omuntimi eni hu aduro Dr. Sharp waduro oba me hono na me sima ntimi anya ama ameto Ghana mra saa nete ye de atoso ya kire enwo se o ha ho etena baabi ema yade ekekire wo na esewo eha kwa ebia afie yenim haba no so ntiri yetimi ya nioma bi what ya se ye pam yetimi ya nioma bi pam sasa ne nioma enioma e de bad luck bla nipa ne yetimi ye bet eye aduro ni nti na tambia yetimi ye ka enuro no waso ye de haba ne ya nioma bebre aban afia asante yin kura dware aban obi o ye strong bia no wo anware aban ya enyeye ebi dware ebi nsupun ebi ye no te say yin epun na aban wo nya ne ye atumi ni anwode wo mu na etimi ye nioma bebre ebetimi ama nioma bia koso ma me papa sa na ya etie wo de aya hwe ensore a omutade haban ya dane na ye incense ne ade a omuso no sansori nyina hu se mu ye dangerous me pato da ya fo ani to onum na study ade sa na tie ne aye na yini de aya enta nye dangerous because ne ono no so bia incense bia na bibi no afia haban na omde ye nti no aya nioma pii ade buanipa na wo onum wo si doctor bia ka cho se bia wo kidney problem ya satellite the amount me pato dada asese so oba Dr. Sharp betima yi afiri onum e de amount eji ma me papa asema da so ye yema wa ebeko cancer ulcer me pato yema wa ebeko pressure ebeko stroke kwandam wa me pato Dr. Sharp ya ebeko se stroke ni nipa ne tv chemu na afia wa ye dendende mantimi amana ansore anante majesika me to ga na mra afidie kasia so na me kasa what ya say stroke ba me hono ma yeje ya tene hyew ya de ne aba bia na ye hyew kra na kase ye kono no pra ne ye ko sa na afiatie esan se me no tumi ye nyankopon de ama me ene ne me nanam nsusu enim haba de ama me no afia menye bribe me hwe ne omam edu ba bia nipa amobo me sere me hwe na se wa ye boni a wa ba wadwana beto amena me pa to menne sunsum ni tumi anyame de mam ya be konko to dwa ni aba be sere se ye sere we de ye de odihie wa bai hono mntino ye sere nka gya ne kakra na ye nya yi ubon se na ne ho ato no won afia on se ne ye tie sa na asam ne tie enti ya ne ye mfiri hono mo nya duro keke enti anya de amemetimi aya duro ama mistake bi aba na se meferi giso obi hono ma de bia me kasa asem ne mre duo wo so wu firi atasfo sase so anya sa de a ya de bia wodi bia no afia ye e ma ne ye de be eko ya nhwehwe wo kira kwan Sharp wo kasua over Dr. Sharp on mafaka kasua ka kaso besi wo overhead na se no ofa ka eko new market no kaso besi wo ADB bank usi ADB bank bisobi a wonum bia se o ko Dr. Sharp obi a be kire everyday bia so ye adwuma na me fira me ko ye adwuma ma me papa wo tie me consultation 200 Ghana cedi no abo an for yade no ye ma waduro no na wutuatua ayi kakra wo ho betom Dr. Sharp ma wa freshia pa biem bosome no ekwawie number se ne 0266 14 another 146 0266 14 another 146 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489 74 54 America for no fear so mu tie me pa ba ku bia ba mo enti me chia mo pa America for nyina ne ba bia Dr. Sharp ne brini bo free o si wa de afia etuo no mpasa betu a me guys enya de ya so afia de de etuo bebam enti ja na me nto ne prako ne yenko Dr. Sharp ne brini bo free kwasa e free ne kranka sunsun ne tumi ne anwode wan so dadima Tessa malatu daga Hey! That's so bobako. Enti Dr. Sharp no na ofa na number na no edi enkomo enche kwesi bade asemidi kan pensem mo na to so ne mom yenti we say good boy jewelry egusua ya wo kai wo se bia
bibia ye de gold ye bia no wo obi won showrooms ahodo a me ba bebobo so ye emahu bi mo bowura mu wa akobo ani akohoma no hwe na wabusa ehu na wakoye ntotoye na waba wo hwehwe bia Diamond House wo Kimbo Enkran Gold Board showroom no ebi wo ho 0555 810005 Oxford Street Osu 0556771438 Otile Avenue East Legon 0553163811 Marina Mall Spintex and so 0556771414 Community Living Tema 0556771415 Ampomakra de Kumase 0556771416 Prempeh the First International Airport 0531040808 Gold Board Jewelry Showroom selling numbers in the Mabobo Amount. Road Safety Authority in Pennyfor say last year January to August 2025 accident cases near 9,626 cars are involved no year 16,348 and no sunti a nipa ne won kwanhia no no year 12,894 and am so ama this year 1,937 ewu ama 10,957 epra last year 2025 January August figures ngweni into almost say wo drive here no monsa no bibia be mo ani so nane wani so abiri ubi ankotena sia no echi wo drive here men test o park no a test she wo helmet no motor rider passenger wo tie echi nso show de wo gina kwan ho utwa kwan mu ahwebonkum nifa bonkum no wa so kada bi nya smart so wo fam anu atwam boko ye we mu nyina kwanhia beba form Ayoda Ghana's #1 services app back or services bebre Adom FM Adom TV near day Ebro Joy FM Hit FM Joy News Joy Prime Endpoint Homeopathic Clinic say wo free prostate scanning ni free female fertility scanning dia mama ne mema nti obi aye kwa ye ne adofo no monko na titwa wo mu nsam saa no say oba no nko akọ na bema no wankwa enwie peye nti mema na ni diem Endpoint se bra no onye scanning ne ma free na wo mo nkrabata ne doso wo mo obi o Accra Sprinters Shell signboard Kumase Kronma Boahia ene wo Angel Education Complex Nechi Takrade Anaji Estate Tema Community 22 Techiman Hensa Ezia Manzama eho Fred Dr. Eduboatin 0244867068 0244867068 Endpoint Homeopathic Clinic the end to chronic disease Queen Bee's Catering Services and Decoration and if you that say weekend the nekra washase engagement outdoor ne funeral nyoma bia o pese wo ye aduane ayede o me ye dekone so mawa eye Queen Bee's number ni 0244362256 0244362256 and 0208971019 now on the Queen Bee's Catering and Decoration Services akasa midi afia amankwa tamaklo Since I cried as a medical person, mo to us, yet I say.